National Bamboo Mission Revised Guidelines Section Som Point Panina Akhan Sumdona Tana Mau Poimote Hi Chindan Tur Plantation Tina Tur Heng Mau Te Hi Chinni Se Antia Brandisi Le Lati Forasi Alang Mia Lova Amaro Chu Asap Trung Takin Indigenous Species Amhuna Sa Mau Te Farmer Hoina Andu Anilopon Industry Tana Poimo Turani Chuan Ti Belt Heiniang Ti Aomta Chuchu Kazo ta Department Apo Department Chuan Indigenous Species Ani Avanga Inti Aniem and Ting Indigenous Species Atina document Hamin Peru Katia Department in Min Pethailova Chuwang Chuan Kan Chief Minister Zomtak Horticulture Department Changtu ni Bokhian Indigenous Species Ani na Danakha Min Shil Fiat Sila Katu Khop Mai Lome Thuin person view naina athayang ang sang turin CM Zomtak Somong Pu Speaker, nia, subject kain persona maratu, atlang puitu tu na chante. Tova, pakat na kan member zone tak puta na zona, kami National Bamboo Mission in Indigenous, anruale mau riet kan ron tlarvak maya, heng te ini ni sentia, aba kapo amaramat lo trove Indigenous ani chuan chung po chu remang antia. Heng hi amuna atitu te ka soi pui tame maya order po dik tak chuan khang a order siam tu ho ka chu a secretary level a pe chuan an relo we maya a forest le eng ilova kan a minga chuan riani maya ke ni point kan re kim lo na sa ma eng poni se an ni point an ti cho train mo piang lo tiuran mai lom ti vek kan ya Tuven Mizoram tingin puntur yang yani anti tarzinga kan ngoro ala chan zolai ala complete lo de le ka zoro se le Bamboo Mission po hi an guideline ron tia khan ka soyang khan atitu tenen po yan voi tam del hia kan soi hova atha chidang dang po anni po in mu te chuan lo te ro antia eng poni se ka soyang kan an riet lis chu an ronda aba ka khan an khatia an juk soi mai lo ruwa mau atha kha ala om dona ni ti rian Indigenous khata arama om trying riet chu lo tel ro ti kha tuna kan ngai thak ang khan an ron telani ti chuan Indigenous ti po kha alai king mei zui tan na turi awang ani enti nan he brandi shi po hi khuta South India Kurk district a om chan na chu kum jachuang kal to a khan British in Burma mi an muwa chan ti ma abul karin an la tha a Kurk district a an puna chu ta changaron om chuan ya abul hi khoi bira nge ti ka zon zon po ngai lo khamirama om atha ani chuan kan phun maya ti chuan ke ni po hemi kan lati floras chi te hi na galana kena tha Manipur lama te po om tuna kan rama ngei po yen a om kan huana po kien kum som ni deu tho hei ani towa kan puna tha ma kan rama om kan ngai to ni kum som ni te lo ni to china chuan Congress sarkar top lam pang sang ka ko som ko pariat kwa sang ni chowa kan forest department in he thai men tia an phun treva kan rama ni kum som ni deu tho ni to auma thai maya lati forest po chuwen kan Indigenous ang in ke ni chuan kan ngai to tin brandi si po kum som item kalta kan phuna athalu maya kan rama oma chuwangin Delhi Indigenous kan tia khana tello tia minron paisakhi kan laulo re renga
mi thiam rual an nia chu chuan India rama chin tlak li san siama chu chin ve mai awm ania a li support tel lo tual tro po ni lo tual tro ti tral hi chu dik lovani brandisi hi kho chak lama tanga karnataka velan lak thlak ani kumza chuang an ching to thani se national bamboo commission hi an li san tel em emang chu wangin chin to sa tu na han soi te po kha kung khat man la hral lo chu chuan ni zo ka chu wang chuan indigenous li sa tel lo keinin heta phuat chopa indigenous kan ti re ngot hi national bamboo commission in a phalin karing chuang lova kan chin loi ro chuan le min khap lo ni chawani in ka hria meeting minutes po ka ina consultation ne ya khan Mizoram sarkar atangin an lo deal tok lo nge ti te ril ro omatin kan tel lo bok indigenous species ani bok si lova chu wang chuan hei chu min hre thiam me ru tin le kha te hi kan thon toem ti kha ril ro oma hei kan ti don tho ni na hriata khulam zuk do ni ta sila trying ka hria a hei kan ti dona national bamboo mission noya poisa kan dong chawa kan ti dona tin indigenous species kha at university lam le kini college PUC lam te po at botany lam te ka zot kuala a definition kha ka zong via bani tu na me kan mau pan hi chu ani lo tlat mai pu speaker eng po ni se khalam chu a sarkar keng tu mo a da ila khula mina he hi chu kan ziak li sa tel kher lo e mai tia min ron ban sak kha chu kan lau lo khop mai a tha ti kan muwa a chi siam thiam anoma chu chuan min ron supply a adang te po hei e jaigan te po lian thaberani ma sela a chi atam thama siam thiam kan musi lova chuwen kan ching thei lova anni point kuta niti yo ka an vice chairman te po vui tam kan soi du na hengi kan se in mu thei piang lo ching ringot mai ro hengi chu tha chu an tia chu vain kha chu a thange in kan riat ka chu dik takin delhi kwan ya chu ti vaka he pilam ron tui pui kha a ho tu lian lama kwan an la thiam che lo an la lo wangin a soi hi juk soi pui hi ke ni kan tui sia kan juk soi pui na sa a chu wangin he lama hi chu an li stra khan atel chia lo ti lama ka chu a sarkar hian ris kan lange loweng to su se kan tiani